Mhlanzi for sure. Gile veke sikunikela ukudla komoya nomzimba kusesikhona. Sizikhumbuza ilikade ngenkutani zabalingisi zangemzansi. Sithethe ikhambo saya ngeMpumalanga sayokubona amabubulo. Sibukele abavumi abenza umahluko emaphilweni wabantu abatsha. Ngasophelisa ngokuthabulula amathambo omzimba ngendlela yekadeni. Akusikanengi ubone abantu abanzima bazinikele ekukhuphuleni izomnotho. Namhlanje sethe ikhambo size ngaphange Standard Hall. Kula kuzokulontsha khona iphepha lomphakathi okuthiwa yikhanyisa. Sokubona amakhono womvumo, sokubona amakhono wenkondlo, lona amakhono womvumo. Uba ukuthi uhlale nami la kusasikhona ungakhandi. Phakathi eMpumalanga kuvele umkhanyo omutsha oveze imikhumbulo yomphakathi. The reason why this newspaper was formed is because there is no outright black-owned newspaper in Mpumalanga. We are happy ukuthi nize nizokuzwa the birth of a newspaper ezalelwe lana esakhile but izo distributed across the whole province yaseMpumalanga. The newspaper sells for 2 rand, but whoever is distributing the newspaper in any town of Mpumalanga keeps 1 rand from that 2 rand and gives us 1 rand back. How is that for empowerment? Baba Lochan. Nivugile. This is the first publication yaseKhanyisa. And izopuma every week njalo ngeFriday you will get a copy of Khanyisa. Lo kana nthoma iphephandaba beniqala ukuthi izothenga abantu abanjani, abantu abatsha namkhana abantu abakhulu. Besicabanga ukuthi lithengwe ngabantu abasha nalabo abaphuma kuma universities abafuna ukuqala amabhizinisi because sizobheka nendaba zoshishino, sibheke njalo indaba ze-tourism, ama-students nawo so-assista ku-indaba ezihambisana ne-business, economics, into ezinjalo. Ngizonishiya ke manje ukuthi ni jive nithenge iphepha leKhanyisa asesekhona ama-prize. Ngikhona njani ukulikhangisa bekufika abantu abaningi kangaka abakhona emnyanyeni lo. Ukuthi iphepha leli ngathi yilo lokuqala eMpumalanga eli-onwa ngabantu abamnyama. I-word of mouth played its role. Njengoba nithome ihlobo lama-BE nibona ngathi lokho kuzokwenza umphakathi ulithande khulu iphepheni la. Sibona ngathi bazolithanda impela ngoba liyabafundisa nabo ukuthi ezohwebo zenziwa kanjani nokuthi business uyiqala kanjani. Kanti-ke sinayo i-management column sibiza ukuthi i-managers problem solver. Lapha babhalela khona ngezinkinga zabo ze-business. Siba-advise ukuthi bangazisolva kanjani. Sanibonani! Nikujabulele ukuthi sesikhona ifikile la? Hayi mara ngapha ngathi bangajabuli. Nijabulile sesikhona ikhona? Njengoba sabantu abatsha nje, please, ngiyanbawa, don't let negativity destroy you. Nangithembisana. Okay, ngiyathokoza. Iphephandaba libelethwe la eMpumalanga lenzela abosomabubulo bangeMpumalanga ebenza umahluko. Ikhanyisa inathemba lokwakha umphakathi owaziwako kwezamabubulo. Sabona umnyanya mnengi begodi nabantu bezile. Khongitshela ukuthi ubudisi ohlangabezene nabo lokhona wenza umnyanya lo bekuyini? Bekunzima kakhulu ukuthi ubambe ngapha uphinde ubambe nangale. So mara ngijabulile ukubona kumnandi lana namhlanje egcineni. Kale slow mara sekumnandi ngijabulile kakhulu. Indima yakho khuyini kuKhanyisa? Indima yami ngidlala kuKhanyisa i-graphic design. Kodwa ngisafundi i-company yona lengisebenzelayo isangifundisa. Ubomamene mawuthi uyazi ukuthi iKhanyisa igama lephepha. So my question is, iKhanyisa iphuma kangaki ngenyanga na? Okay, man, why don't you say seven up? Kay 20 niya. Kay 20 niya. Ikhanyisa po mga 20 niya. Next. Kube nemihlomelo ekuphisana ngayo bekwaphiwa ithuba lokutshengisa amakhono wabantu abatsha.
iphepha leli ikhanyisa lizoba right kakhulu ngoba manje lizokwazi ukuthi nathi senze izinto likhona ukusipromoter and enye into futhi even bemnandi kakhulu since siqale mina until manje ntambama silibele siyakhipha nje sihlele kamnandi shithi imali izomsiza ngoba mangizokwazi ukuthi limkhuthaze entweni engiyenzayo nabo bonke amadoda into ayenzayo azokhuthaza njengoba ubonile bona abantu bange-Standerton banekhono lenkondlo banekhono lokujayiva nge-Standerton esakhile besikhona